cho nên là một sai cho cụ cho cụ tiền lao bê tôi hàng nhu mình nhận cho nhau nè tôi đúng là nó cho cụ tiền lao bắt cho trong tủ này nó sẽ có hay và tủ cho sắp bê cho cụ tủ nè mua cho lo lại cho chút nó xí cụ tủ chơi tủ mà hay là chơi cho thì chơi cho ra tủ ra tụi nó tụi cú lụt chấp lời để bé tụi nó này cú chỉ cho nó xí mà sẽ bị học liệt sẽ ngon chán bị học liệt chỉ làm hình xí tại vì mà cú lụt này tụi nó này ô này cả thế chỉ này kia nó lại làm một đầu liên là nó nè thì ta làm một đầu đủ bắt từ ít liệt rồi từ đủ mà do như mà lo đồ ta chỉ mà như chế chỉ trong câu hàng này ta sẽ ta cú cho trong câu đó thành thật bé tụi nó thì đủ cú trong đó này họ chế trong cho màซื้อตัวเลี้ยงนะแต่สิตัวน้อยอยู่ตัวเมย์ชับเลยแต่เป็ดตัวน้อยหวานยันตันตลอดแต่สิมาหายเราแต่น้อยจะตัวนี้ตีตันทอนแต่เป็ดตัวน้อยตัวนี้ตัวล้อแค่ตัวดูแต่สินะตัวยูเลี้ยงเนาะยัยตัวเหยียนเราชับเลยนะแต่สิมาว่าเนี่ยเราเชื่อเราเนี่ยจะถ่ายจะได้คลิปนะเนี่ยขันเราซื้อเจียวจุยเราพาว่าล่อหยาซื้อหน่อยจะนู่นยงไม่หยาซื้อเจว่าไปชุนดอมลีนะชุนขอชุนดอมมาชิหายเลยนะบ้านแต่นอยจะน้องยูเล่ยีนะว่าอะไรมัวละมันจะซาแล้วก็เรียกหลักเสาเราจะว่าต้องก็นำมองตัวเรียนที่ตัวเลยนะจ๊ะตัวยูเล่ยีแต่เลยอยู่เขามององน้ำมูสนะจะบ้านแต่นอกินแล้วนะมาสักเช่ๆจำเป็นเราเขาไปยันโตลิจะเลยcho nên là một sai uy bế tu hàng nhu là dâm nhận cho nhu trong nó xin à